Izvinite ljudi, mnogo što stvarno nismo imali brat 4 mjeseci snimali YouTube, znači presali smo tačno u januaru i ja mislim i u februaru, nisam sad stvarno siguran, 4 mjeseci tako otprilike i hvala vama za novu godinu, baš je bilo, evo ovdje što vidite 4000 gledalca su bili, gledali taj video, hvala vam mnogo što se nas podržili i tu ćemo da nastavimo, kako da vam kažem sad, da nastavimo sa klipovima i to tako ne možemo uvijek zato što vi znate tehnička škola za autoškolu malo da se uči, znači nema baš toliko vremena, ali uvijek smo tu za vas i za vaše komentare i da, samo da znate, hvala vam mnogo, hvala vam ljudi mnogo za vašu podršku, mi ćemo da nastavimo dalje na YouTube. I ne zaboravite stavite like i subscribe. I da palite zvonce. Ljudi, ako imate neke ideje, samo nam pišite u komentarima u ovim video, znači, ili stavit ću isto u short koje ideje da nastavimo. Ja i moj brat mogu čak ponekad i sam, kad on ne može i kad ponekad ne želi da snima, znači pišite meni u komentarima koje ideje želite da snimamo, da snimamo ja i moj brat ili ja, ovaj klip koji ideje mogli smo da snimamo. Vidite ljudi koja je torta, vidite, baš prelepa torta, happy birthday, David, happy birthday, David, Ronaldo, Manchester United, evo Ronaldo, 3 slike u svojem primu, 3 lopte, happy birthday David, Manchester United. Mislim da je ovo dobra baš torta što sam naučio, ovo je super. Šta vi kažete ljudi, pišite u komentarima koja torta se vama dopada. Evo ljudi, znači kupio sam vam brati, naručio sam preko Amazona Ronaldo dres i to baš sa njegovim imenom, David 7. I vidjet ćete njegovu reakciju kad dobi svoj poklon i moj brat, samo da znate, ako vi što dajte srećan ti rođendan, ima znači danas 10. rođendan, tako za 2 sata si tako bio si rođen, pre 10 godina i ćemo da čekamo mog brata još u školi, kasnije kad dolazi kući, onda ćemo da ga iznenadimo sa poklonom, da, super. Ljudi, moj brat je sad došli iz treninga i školi isto i sad ću ja mog brata da iznenadim sa poklonom. A ljudi, evo poklon i sad ću da iznenadim mog brata. Ja sam dobio Denis. Da ljudi, evo rođendan, evo da imam nešto za tebe i to je da si dobio poklon od mene. Srećan ti rođendan, daj ruku. Đuro, srećan ti rođendan. Dođi. Da mi budeš živ i zdrav 1000 godina i dalje, da budeš živ i zdrav. Portugal majica. Evo ljudi, vidite sad. Evo šta je njemu rođeni brat kupio. Evo vidite. Evo ljudi, šta je moj brat dobio od mene. Dobio majicu Nike. Šta sam bio naručio preko Amazona. Ako želite mogu da vam stavim link. Šmuri. Okreni se tamo. Evo ti sad vidite njegovu prvu majicu. Vidite sad. Ronaldo 30, evo vidite 7. A vidite sad iza. Možda kažete, a? Evo što vidite sad. Evo. Šorci. Čarape isto iz Portugala. Sad ćete da vidite kako će vam lepo stoji. I Davide, čekaj, sad ću da brojim, samo budi tu, okej? Jesi čuo? Znači za 3, 2, 1, sad možeš vidjeti. Wow! A vidi. Portugal. I sad okreni. I sad.
И šta kažeš? I Dobro. čorci. Šta kažeš? Добре. Може да Ще изпробваш? пробвам. Evo ljudi, sad ćemo mi da se javimo kad moj brat oblači te stvari. Ljudi što sad vidite, daj do čarpe što sam naručio preko Amazona, komplet evo 7, evo i Portugal. Eto, evo 7 Portugal i David. Okreni se. To, David 7. I što kažeš? Добре. Я кажем 1000 до 1000. Kon... Милиона до милиона. И скос. Evo ljudi. To se samo braća ovo. To je pravi istina. Evo sad ću da pravim ono ko u Real Madrid što je pravi Ronaldo. To. I sad To David. broj 10.